ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакен тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрам ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. боронҳои пӯшидати чанд рӯзи охир боис шуданд, ки дар ҷамоати деҳоти Моғиён сел омада сабаби хисорот дар заминҳои кишоварзӣ ва манзили мардум гардад. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. санаи 1 август дар деҳаҳои Сорхурмӣ ва қисме аз пули гирдоби ҷамоати Моғиён соатҳои 16-17 дар натиҷаи боришоти зиёди борон сел омада боиси хисороти зиёд гардид. хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. Сел асосан дар гузари Нови Дия ва Нови Хушки деҳаи Исор омадаву ба роҳҳо ва кӯпрукҳои деҳа зарар расонида деворҳои баъзе аз аҳолӣ зиён дидааст. ҳамчунин ба хонаву марказҳои савдо ва заминҳои кишти мардум лоиқа даромада қисме аз маҳсулоти эшон зери лою гил мондааст. дар деҳаи Хурмӣ низ ба хонаву заминҳо сел даромадаву чизу чораи сокинон зери лоиқа мондааст. 2 август субҳи барвақт раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ба ҷои воқеа ташриф бурдаву аз оқибатҳои харобиовари офати табиӣ дар ин мавзеъ дидан намуд. дар рафти боздид раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз хонаву заминҳои назди ҳавлигӣ ҳар як сокини зарардидаи ҷамоат дидан намуда арзу шикояти эшонро гӯш намудаву баҳри бартараф намудани он ба шахсони масъул дастуру супоришҳо дод. аҳолӣ аз ташрифи раиси шаҳр хушҳол гардида иброз доштанд, ки ба назди эшон омадану арзи онҳоро гӯш додан худ як кӯмаки бузургест баҳри эшон. сипас баҳри муайян ва бартарафсозии оқибатҳои сел дар ҷамоати деҳоти Моғиён раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ба номи Абу Али ибни Сино бо сокинон мулоқот доир намуд. вобаста ба ҳолатое ки дирӯз шаб дар ҷамоати деҳоти Моғиён рух дод, вобаста ба ҳолати амон офати табиӣ ки имрӯз ҳаст, мо дар ҳайати ситоди ҳолатҳои фавқулоддаи мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен якҷоя бо масъулин дида баромадем. умуман он рӯйдодҳои охире ки дар саросари ҷаҳон шуда истодааст вобаста ба офатҳои табиӣ ҳамагон огоҳ ҳастанд, ҳам дар аврупо ва ҳам дар дигар қитъаҳои олам, ҳам дар амрико, умуман дар осиёи марказӣ вақтҳои охир боришоти зиёд ба қайд гирифта шуда истодааст ва натиҷаи офатҳои табиӣ ҷой дорад. ва кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен умуман таҳти супориши шахсан ман дастур дода шуда буд, ки дар ҳамин рӯзҳо тибқи пешгӯиҳо дар баландкоҳҳо дар як қисмати ҷамоатҳо боронҳо ва шамолҳои зиёд мешавад. барқияи расмии мақомот ҳам ҳаст. тибқи пешгӯиҳо буд. умуман вазъияте ки рух дод имрӯз мо мушоҳида мекунем, ки хисорот асосан ба хоҷагии халқ, хати обои полезӣ ва нӯшокӣ, роҳ, пул ва он инфраструктураҳое ки асосан барои истифодаи умум ҳаст зарар дидагӣ ҳастанд. гурӯҳи корӣ ҳастанд дар ин ҷоҳат дида мебуранд, таҳлил карда ба ахбороти муфассал пешниҳод мекунанд. дар рафти мулоқот ситод ташкил гардида роҳбари он муовини раиси шаҳри Панҷакен Бобозода Шавқат таъин гардид ва вазифадор намуда шуд то ҳар бегоҳ аз натиҷаи кор ба тариқи хаттӣ ба раиси шаҳр ҳисобот диҳад. дар рафти маҷлис раиси ҷамоат Исматов Игром аз рафти бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ чунин гуфт. диана соатҳои тахмин 3 рӯз санаи 2 августи соли 2021 дар деҳаи Хурмӣ пули гирдоб сел омад. сел 1.5 соат давом кард. баъд аз он дуюм маротиба борон гирифт дар кӯи
یعنی نوی زرنگ نوی خوش کوی کترود جولا برده همزه سیل اومد از ساعتی تخمین 7 تن نوی بیگانه اومد تنوی شده چه بس کار کردیم اونجا راه خال توزیع کردیم جوان دیود فرام راه مخم ماشین جمعی بودم کشیدیم تا ساعتی 3 ساعت کار دیو کار کردم اون خودتون میدید که تلفات جانی نیست. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اهالی را باور کنانید که حکومت و دولت همیشه با آنهاست هیچ وقت رو افتاده نشوند. مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر پنجکند همه چاره ها را میاندیشد و برای برطرف سازی این آفت همه کاری لازم را انجام خواهد داد. کمیته حالتهای فوق‌العاده نیز در جای حادثه قرار داشته برای معاینه نمودن خسارات کاربری نموده ایستاده است. از روی معلومات کمیته حالتهای فوق‌العاده تخمینا به 10-15 منزل زیست در جماعت دیهاتی موقعان لایق در آمده 5 کیلومتر راه دهه ایسار ضرر دیده است. از جانب کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده کارها ادامه داشته خسارات آفت طبیعی در نزدیکترین فرصت معاین گردیده برای برطرف سازی آن تدبیرهای ضروری برآورده مانده میشوند. گزارش مرتبه رحمانوف و اسماعیل جان خالوف از جماعت دیهاتی موقعان. مسئله هرچی زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی در جماعت دهاتی یوری همواره مورد محاکمه اعضایان ستاد حالت‌های فوق‌العاده شهر قرار گرفته است. گزارش خبرنگاران ما تقویت همین فکر است. دهه 6 جماعت دهاتی یوری از جمله موضع‌های از سیل ضرر دیده به حساب می‌رود. آفت طبیعی روز 19 ایول اینجا آمده نتوانست اراده مردم را شکند و به همین خاطر بود که آنها هنوز از روزهای اول تا امروز برابر شکرگزار بودند از کمک مقامات اجرایی حاکم دولتی و از تلاش اعضایان استاد شهری خودشان هم متشکری نشان میدهند. پایبردندشار نبود که اینجا از خردترین امکانات استفاده برده برای برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی خاصه برقرار نمودن انشاءات‌های خراب شده به هم آمدند. روز به این منطقه آمدن شاهد بودیم که کارها اساساً در بنیاد نمودن کوپرک دهه ادامه داشت. مردم خوشنودی از آن داشتند که کمک شخصی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده جهت دست نمودن مسائل ساختمان خاص سمنت امروز مشکل آنها را آسان می‌نماید. در برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی چون هر وقت تکنیک عاقلانه استفاده می‌گردید. سیلاب‌های لاقای جا چک شده نیز محض توسط همین تکنیک از منزل آدمان انشاءات سر وقت بیرون کرده می‌شد. خلاصه روحی مردم دهه ویشیز صرف نظر از ضرری به این موضوع رسیده خوب بود و آنها دستگیری از فضای صلح و وحدت جانبداری از سیاسی خلق‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان کرده در یک وقت شکرگزار از آفریدگار بودند و این دم یک تاکید رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده که چند مدت پیش برای ضرر دیدگان آفت طبیعی گفته بود به خاطر آمدند، یعنی که هر کس که بود بنده آزاد خدا شکرانه کند به داد و ناداد خدا. یزدان قل مولانا شاه حسین صادق از دهه 26 جماعت دهاتی یوری. معرکه ایمونیزاسیون در شهر و دهاتمان چی طور می‌گذرد؟ گزارش دیگری ما به این سوال پاسخ می‌گوید. با مقصد پیشگیری از بیماری سرطانی کووید 19 و گذراندن معرکه مهم گرفتن واکسن در مرکز سلامتی شهر پنجکند اتاق علاهده کاری جدا کرده شده است. من حکیم سامورات بوبویویچ دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ایمونوپروفیلاکتیک شهر پنجکند باید به همگان معلوم نمایم که از ماه اپریل سال روان در شهر دهاتی پنجکند اوید به پیشگیری بیماری نوع کرونا ویروس کووید 19 در شهر دهاتی ما با ایمونیزاسیون فرا گرفته ایستادم. این زمان در نقطه های طبی مرکز شهر و همه مؤسسات طبی دهات‌ها ایمونیزاسیون گذرانده ایستادم. با فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 12 مارس سال 2021 تحت رقم 231
бояд ки марҳила ба марҳила тамоми аҳолӣ ба иммунизатсия фаро гирифта шавад. аз рӯи марҳила бояд дар марҳилаи аввал кормандони тиб ва нафарони аз 60 сола боло ва дар марҳилаи дуюм омӯзгорон ва беморони ҳамрадифе ки бо бемориҳои гурда, неврологӣ, бемориҳои диабети қанд, фишорбаландӣ ва ғайраҳо гирифтор мебошанд, бояд ҳарчи зудтар ба иммунизатсия фаро гирифта шаванд, зеро он нафароне ки бемории ҳамрадиф доранд онҳо хавфи беморшавии зиёд доранд ва дар ҳолати дучоршавӣ беморӣ вазнинтар мегузарад. мана мо дар маркази саломатии шаҳрӣ ва дар тамоми муассисаҳои тиббии деҳот аҳолиро барои иммунизатсия кардан бригадаҳои иммунизатсиякунанда тайёр карда шудааст ва дар он ҷо рӯзҳои иммунизатсия гузаронда мешавад. аз тамоми мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен эҳтиромона хоҳиш менамоям ки барои аз байн бурдани ин беморӣ худро дар канор нагиранд, ҳама бояд ки саҳмгузор бошад ва мо якҷоя баҳри нест кардани ин беморӣ кӯшиш ба харҷ диҳем. ягона роҳи аз байн бурдани ин беморӣ бо воситаи иммунизатсия мебошад. бояд тамоми шаҳрвандоне ки аз синни 18 сола боло ҳастанд ба иммунизатсия фаро гирифта шаванд. танҳо бемороне ки мубталои бемориҳои онкологӣ мебошанду ва дар марҳилаи гузарондани химиотерапия ба онҳо гузарондани ваксинатсия иҷозат дода намешавад ва занҳои ҳомила ва шахсоне ки кӯдаки ширмак доранд онҳо низ аз иммунизатсия озоданд, яъне ки ба иммунизатсия фаро гирифта намешавад. дигар ҳамаи шахсони аз синни 18 сола боло бояд ки пурра ба иммунизатсия фаро гирифта шавад. дар нафароне ки яке аз ҷузъҳои ваксина анафилаксия ёки реаксия доранд ва онҳо низ иммунизатсия гузаронда мешавад. нафароне ки табобати антикоагулярӣ қабул мекунанд ё нафароне ки бемориҳои вайроншавии системаи лахтишавии хунро доранд, бемороне ки гирифтори бемории тромбопения мебошанд, ба инҳо низ иммунизатсия иҷозат дода намешавад. боиси хурсандист ки таваҷҷӯҳи табақаҳои мухталифи ҷомеа ба маъракаи ваксинагирӣ зиёд аст. мудири маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим Ҳайдаров Некрӯз оиди бемории сирояти COVID-19 маълумот дода аҳолиро барои гирифтани ваксина даъват намуд. ҳамватанони гиромӣ чӣ хеле ки ба мо маълум аст, ҳудуди кишвари моро умуман миқёси ҷаҳонро сайёраро бемории ҳамагири COVID-19 фаро гирифтааст ва ин яке аз ташвишҳои бузург на танҳо дар ҷомеаи мо балки дар башарият шинохта шудааст. чӣ хеле ки давоми ҳамин паҳншавӣ яъне ҳамин беморӣ ҳар рӯз гуфта истоданд тавассути васоити ахбори уммат, тавассути воситаҳои паҳнкунандаи ахбор, саҳифаҳои иҷтимоӣ дар бораи беморӣ ва аломатҳои он маълумот дода истоданд ва мо ҳам як бори дигар гуфта мегузарем ки аломатҳои беморӣ чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, аз беҳолӣ, ҳароратбаландӣ, сулфа ва аломатҳои беҳолии умумӣ ки ҳар як нафарро нороҳат мекунад оғоз мешавад. خب راههای پیشگیری این بیماری چه خیلی که از همون اول به ما توصیه داده بودند، هم توصیه‌های سازمان عمومی جهانی تندرستی و هم توصیه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نام رعایت قاعده‌های گیگینی و بهداشت هر یک شخص میباشد. امروزها در مقیاس جمهوری ما در سرتاسر جمهوری ما معرکه ایمونیزاسیا که یکی از راه‌های اساسی و یگانه پیشگیری کننده همین بیماری همگیر میباشد منتظم دوام یافته است و در شهر و دیهات پنجکن نیز. بنابراین از شما هموطنان عزیز، همشهریان گرامی احترامانه خواهش کرده میشود که نسبت این معرکه که راه اساسی پیشگیری همین بیماری همگیر میباشد بی‌طرف نباشد و هر یکی ما وقتی که به خاطر پیشگیری یک بیماری، به خاطر پیشگیری یک سرایت سهم برای خودمون میگذاریم، این معنی اون دارد که ما به خاطر حفظ اطرافیان خودمون حفظ کرده هستیم. وقتی که ما سلامت هستیم، سالم هستیم، عائله ما امین از سرایت و بیماری است، جمعیت سالم است و این برای بهبودی هر یک جمعیت بسیار نقش مهم دارد. بنابراین از همه شما همشهریان گرامی احترامانه خواهش می‌کنم که نسبت همین معرکه مهم یعنی امکوبی بر ضد بیماری کرونا ویروس یعنی کووید 19 بی‌طرف نباشد و در یک جایگی به خاطر نیست کردن این وبای عصر سهم خود را گذاریم. ما باوری داریم که ساکنان شهر و دیهات پنجکن با درک مسئولیت نسبت معرکه واکسن مناسبت می‌نمایند و با همین در کار پیشگیری
бемории COVID-19 сангузор хоҳанд буд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хайём Ҷораев аз маркази саломатии шаҳри Панҷакент. дар толори матбуотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр миззи мудаввар баргузор шуд ки дар он чанд масъалаи муҳим бо иштироки фаъолазанони шаҳр мавриди муҳокима қарор гирифт. мутаваҷҷеҳ бошед. миззи мудавварро мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр Ҳамзира Замонова ифтитоҳ намуда ба ширкаткунандагон барои иштирок дар ин чорабинӣ изҳори сипос намуд. дар миззи мудаввар асосан 4 масъала: барномаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, стратегияи миллии фаъолгардондани нақши занон дар кишвар барои солҳои 2021-2030, барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд, маърифи обуна ба матбуоти даврӣ, пешгирии бемории COVID-19 ва мкб мавриди муҳокима қарор гирифтанд. аз рӯи ин масъалаҳо Норинисо Худоёрова, сарвари пойгоҳи бостоншиносии Панҷакент Сараст, Барном Мардонова, собиқадори соҳаи маориф, Буринисо Субҳонқулова, раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати муассисаи давлатии литсеи касби техникӣ, Саломат Бобоева, корманди маркази алоқа, Хосият Каримова, сокини маҳаллаи Рӯдакӣ, Зарина Фатилозода, мудири бахши сабти асоди ҳолати шаҳрвандӣ, Зӯҳро Ашурова, сокини маҳаллии Шодона ба сухан баромада андешҳои ҷолиб аз рӯи масъалаи рӯзнома баён доштанд. дар хотимаи миззи мудаввар мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр Ҳамзира Замонова сухани ҷамъбастӣ гуфта изҳори бовар намуд ки фаъолазанони шаҳри диёти Панҷакент нисбати масъалаҳои муҳокимашуда минбаъдан бетараф нахоҳанд буд ва дар байни аҳолӣ дар ин бобат корҳои ташвиқотӣ тарғиботӣ мебаранд. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз ин чорабинӣ намоиш дода мешавад. бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст бо диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши мо. ғолибони даври шаҳри озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китобастро муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содиқ Сафарзода бо дастоварди назаррас шодбош гуфта изҳори боварӣ умед намуд ки фиристодаҳои Панҷакент дар озмуни вилоятӣ низ натиҷаи хубро ба даст меоранд. бо самимияти афсун ва шукргузорӣ аз фазои беғубори кишвар ҳамаи шумо ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноиро табрику таҳният намуда бароятон баҳри дарёфти ҷойҳои намоён дар озмуни вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ парвози баланд, сарбаландӣ ва иқболи некро таманно дорад. баъдан ба ғолибони озмун диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои пулӣ дар вазъи тантанавӣ зери садои мусиқӣ супорда шуданд. эҳсос намуда мумкин буд ки ғолибон аз комёбии нахустин фараҳу шодӣ доранду мақсад гузоштанд ки дар даври вилоятӣ ин чорабинӣ низ хуб баромад намоянд. ҳамин гуна эҳсосот ҳангоми суҳбат бо чанд нафар ғолибон таъкид гардид. барномаи консертӣ ба чорабинӣ алоқан ба қадршиносии заҳмати ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст ҳусни анҷом бахшид. افتخار دارم که در دنیا زبانم تاجیکی هم زبان هم خون هم روح روانم تاجیکی тамошобинони азиз ва ҳоло ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. муассисаи давлатии рекламаи берунӣ, ороишӣ ва чароғонкунии шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи роҳбарони ташкилоту идораҳо, ширкатҳо, соҳибкорону тоҷирон, раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва ҳамаи истифодабарандагони рекламаи берунӣ мерасонад ки мутобиқи моддаи 14 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи реклама, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, маводҳои рекламавӣ, маълумотҳои визуалӣ, номалавҳаҳои мунаввар ва дигар иттилооти рекламавӣ бояд ба расмият дароварда шавад. дар сурати беиҷозати мақомоти дахлдор паҳн намудани маводҳои рекламавӣ тибқи талаботи моддаи 548 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон беиҷозат паҳн кардани реклама дар бораи мол,
اجرای کار و خدمترسانی جوابگری ماموری پیش بینی شده است. همکاری با مؤسسه دولتی رکلام بیرونی آرایشی و جرگانکنی شهر پنجکند به منفعت شماست. نشانی ما شهر پنجکند آشیانه یکم کاخ لایق. تلفن ها برای معلومات بیشتر 92 730 33 11 و 92 913 65 65. با دیگر رقم های تلفن را تکرار میکنم 92 730 33 11 و 92 913 65 65. تماشاگران عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام میرسد. یادآور میشویم که شما می توانید برنامه اطلاعاتی پیغام را در یوتیوب کانال ما TVC ما تماشا نمایید. تا برنامه های نوبتی عزیزان، سلامت و سربلند باشید. خیر.